Talofa, Samoa. Ile nei tu latu sa wata nei le tolu, po le tela titi le tolu, ile uli, ile taimi e tonu i utai nei Amerika, magote le Amerika. I se no foi I ma fatatali le a inga mal whanau lo atu la to inisio foi o. Fe au munga luen. Ai sa o matamata lava ma o wa ai New South mai ana nafi mana po ma le nei asu. O fa pe si de lo tu inatu foi sina tatu muta o pul nei tae. O I pole nei foi a fiafa. Fa ngā I ele taimi. E ma tonu foi e fai lea ma o tohu foi pe o iere aini ma e auto sauninga ma matamata foi TV tu langa fa pena pe mo fala no matamata mai nei podcast tata no ai foi mo po a me o tupu le nei tu la langi ma le lai tu la langi ma le nai tu la langi o to la lai le out fatalo fatoi tu pu mai la tu no po fe la vole me o lo to la lai tonu sa monga lua sa e masifo ia o ma no tuto sa mo tuto tasi ma territorium rit sa mo New Zealand Australia tele wisi panga ngua o sa ape solo ia I fa na o le tumu o le o tfa pe atu e mo se vanota e to tfa mo wai faftai tele lava mo le lango ina fo se podcast me tau li lava tatu no ma tatu tatangi e fo fai o tatu mana wa nei me uma tupu I po fe lava le tu le lana o lo le fo I yona a faina I tonu a tatu fai ngā malo ma togo tio tatu atu ma Pasifika atoa au te whawhila whakatoa atu I au auna le atua la tolo tawa swina le I puleola I tonu whakawhai tau langa SS le tonu ata I tonu sio tatu atu no I alalawhanga mai tu malo mani malo ia ere ngata fo I lea ene mea o tau tene una malanga mai tātou masa mo I whafo mo se suenga manuia pia New Zealand Australia Amerika o Europa o le atu Asia ia e foi nisio ia I tono Afrika mtulang whapea ia o te whatalo whatu mata do te tātou te sula whatas le whamnianga le atua mo lo auto sui fole le masio nei o le vai o le aso ananafi ia da tau atu pena le taimi o le tuso le taimi o le valu o le te lai titi o le valu le tae au I tono Iran te tono Iran sa whaapea na whai ai loa ma taunu ina I Amerika le lato leo wa umo na tupo ina ma tuinatu ia Iran ia le taimi o whaamuta ai le lato whiwhilinga mo se o mai lunga le laulau tano ina whitu whaai ai mo se saunga le mu ma le mea tau na whai e tu sai ma whatu e sanga ale 2% of the population o tangata nuku o Iran I tonu lava Iran a peita iane ia mo silinga I seu le tūlanga ia mo umalawa na whailoa tu iai and mai se lava President Trump le tūlanga e ao o iai e la whaapea no se whai tonu lava le mea lono nofo ma la ala I la tau ia Khomeini le tu so o le presidente le o le whainga malo o le Ayatollah Khomeini a le malo o Irani ia le ngata fo I le malana Republican Army I lo lato whaasanga tau I tangata nu o Iran to tele maafi fo inisio la o lato nu o mali liwai ona ua peo na whaongai fo I o penga malos ona telefone na whaatangi mai tangata o le
tangata nu'u o Iran, le ngata fōi lea, nisi o i lātou sa taita ia tōna whainga mālo, whaama muru ese mai lātou, ma awa i atu me uwhina ngalo i tangata le nu'u, o le atu nu'u o Iran. O le teimi i lale nei, le wheside o white tu i nā tia te utou, pe o lata le laulangi si tau o tele, pe o le tau o momoa, tau o lona nua, pe o lata tātou se tau o lona tō, le atonu lava le winga o le Operation Epic Fury, ia po o le umwina lea o le whainga lea whale militeri a Amerika me sala elu, ka o Epic Fury. Ma aisea e te tau wai o na popole a inga i nei Amerika ma laulangi atoa. E te tose mea lava tupu mai tulang whapenei. Te tau o na ia a fianga tulanga mwhapena. E ia, o rea whaina i tātou le ngata le economy, le ngata i tulanga whemalanga a inga, e le ngata foi i nisi foi o a inga e maisepe o Amerika ma New Zealand ma Australia whai a lato wai ngā au. O rea whapea o na lato, e maise Amerika teimi nei, i ei lato lea ua loa fia nei le swainga. Ua lato a inga ma nei loa. Pe to e foi mai pe le ai. O lea so, tatou te tau sa ili loto lava i le vesi fou lea i te tono le society tono o le Middle East. O lea swainga, lea na whai nei le United States mai Israel, whasanga ia Iran. O lea fo le tali a Iran. Pa le mea o lo whai e isi ma alo, ma isi atu no po le ala to la mona fo le nei whala vilaka. E po le nei fo i o se whainga o whatau muina Amerika ma Israel. O te ape atu o nei lipoti le di se lipoti wha polo kiki. Ai o ni mea moni o ina mai i tala ese mai tonu o pengata whailang. O ni a fianga moni lava e tuinatu. Moni whai unga e a fia aile lumanai. E ono tupu mai le mea ora wa tupu nei. A whai e te fia lama nei. Please like our video, subscribe, mai Kako Island and Iron Veteran State. Na comment mai tatu tau noa ma le manino ma mai so fina ngaro i mea lo tupu nei. Wa sa whai tau atu i le tele o ne i oi. E o ngā lua lava le au ki ke ma le au fia lava i le mea o tupu. A le mea tonu, tatu wawai tonu po o le ale mea o mana o mia e tangata nu o Iran. O le atonu lava se mea o mana o mia pe ano whai atu sile mo le 1% pe atu tangtanga ia i o pena ta whailangi nu o le YouTube le tele o fo i whatu e senga lo whai nei e matua e le kai kaku sa mo ini whatu e senga whapea mani so le te ai sea i waska kamai population lava kako i sa mo a mo ko se lau pe ko se lau tangata o le prosoro ke se o makua te lea na ai o so te fai tau milion na tangata mo le nei poti o te tau talawa hawi a tau mo umanatu e le o aus tangata representing le United States Marine Corps le vanga ausa o tau tuai nei whetana anga e whaavai li poti lau tele ma mea o whaama ni le taimi nei e leo leo ni whautuanga whaamilikeni po whaalitu la fono e me whai ona suia whamtalanga a whaawau le pia le vesi tu sai fo ma le mea o tupu nei. O le atonu lava le Operation Epic Fury. I le whai unua la masina te ap nei a February i o nothing. Po nei. Tu so nei a mātou le whai i le masina a wan nothing le sa whainas whai.
na whai ai le United States of Israel ni o sa whainga i te tonu lau mua o Tehran i Iran. O whaingoina leo sa whainga e o fisa puipuinga o le malo Amerika o le Operation Epic Fury. O le ingoana o le sa whainga. O lipotia e au fia ai no foanga e te wai mga o si ai ia missiles ia po misila po fasa boina leo mo beo missiles me o so faing o no foanga e te wai mga o si ai ia misila po missiles malo o Iran o no foanga fa military tono te Iran me o tele le o po pace o fa mautu ia vai nga au ia te Iran le la te supporting ai tolo komeni malan whainga malo. O so leo whainga for Epic Fury, po le Operation Epic Fury. O so whai ai whale mano whanga e lango ai, ia le mea lo control mai mo meo drone ia po kamai. Bale le whaia mo cameras, le pe i ua ta tele whai ata tau i Samoa. Drone mo meo o camera vale le fo ia la iti kingo fo ia ma kan fa ngale mo remote control merna tasina vaenga wa le nei vai ten o le makua tendo aso fa ingo fa mo fa nga ia meia ile ngata ni camera se ia awa ave fo i lunga mo meo o missiles mo pulitau malo losi fa ma ia se target i nei ona po na fa matala President Donald Trump nenga yo only major combat operation no wing o tau sa o mai the President of America ele i fa nga mainga nisi ioi o si tau no wing o si tau ia America i Iran o le sini e tusai ma le malo fai tia le malo si o Iran o so fai i America mana pa ang ini tau sanga lumana mai tau lia fo i lava fo i lisios pa ingale sa fa tau muina mo le na fto sonia i America i Israel le tuina o le lato no fuanga le na fa mautu e ngausia ele la fringo le minero Manchester de fa mai minero le fa mai fai ele e pombo comica po de atomic bomb ai ele I moia ai le o maltinona po la tonu lava le sao po le meu fala mai na to moia na mine report fo inicio la tu stalo pena ta fa ilangi fa fala ngai ai peita ia le I longa lava na mautu le se tonu na tu lang o le sini kasi nga fa mo o le fa inga le no lua o le tau fia le tina ina o pena fa no ke dia ma misila mamao o missiles o le ngau si o le missiles i tonu o Iran wa ia le fa fefe ia Amerika ma na pa anga po na malo o langoloina in for Amerika po pe o NATO ma ni tilo malo fa temperas ai lo se pombo komika ai Iran e le kai nga fefe tana tai e fa nga e fa mo ngala na e duo o fo io o le for inga le Operation Epic Fury asa tonu lava fa ina yo for inga ya mo leva na ia fete na inga i le wao Amerika ma Iran talu mai le afe i se lau fisfuri ma tau lia fo io le afe i se lau fisfuri ya November pe afe te mana to ina pea o le tau sanga le na
o sa whaia Khomeini, Ayatollah Khomeini, malana vaenga, malana au whatu yes. Ia le embassy America, whatangata tau tau ina i tangata America. E mo ar se lau muntu, Israel sana le. Mo le, malate o le whapangotatu sa ma le whaselau asa, o watu ni mo tau sana. Ia o le si tūlanga, o le whinanga o le winga i porokala me whanuke lia i Iran. O lo ato upenga whaamisina, lango Iran i vaenga whaamiliteli i isia tunu. Mai taulia foi o Iran. Lea atou lava ni lea o lo iai lango ina le. Ia vaenga whatu ese po vaenga whatu flavere le Hezbollah. Ma isi vaenga whapena e mai sai tono le. I le panona ma Israel la tona le fasanga tavia Israel o la to lava ia o Iran lava le la tu lang ina fa o penga ina whatever equipment they need Iran submit them to them ina fa ele ngata fo ina i te tonu lava o malo a lapi e ia tonu Iraq lo ia fo ia o la banga na Taliban o na lo isi o lato umane o lo lango ina lava e Iran o po le whainga malo le a Iran o lono winga a whaapea ai ava e sea le whainga malo le lono winga o le ai se support ma se me e toe whaolatia ai mauna ia i pea le malo si wha tu whalave le i vaenga i wha tu whalave i tonu o tu sa tonu i tonu Middle East. O whai mai le maro Amerika o nea so whainga e pui e le saunga le mu o Amerika mana pa anga moripu mea la nei na tuina mai a Iran foi lea ina ua whaalongo le nei mea sa tuina to foi President Trump ele ina whawhile me foi la to ina wa matalas whainga na Amerika le Epic Fury lipotia mai na la to whaalawi loa ni misila ma drone whaasanga i Israel no whanga o loo iai fita Amerika i le Gulf nei la mea wa tātou te toe tala noa lai titia ia se taimi muli mai. La e winga la i le lato tau whaila lea o so whai loa so se mea lava o ia peisa a mwise lava ia mea lo ia lau whanua lo whaanga e vanga au Amerika. I te tonu lava o sai tonu o poli Middle East. Nisi ni poti u whaanga ina le tali Iran o le kaua o le Truthful Promise 4. O te le mai lo tongu po le atongu le winga o lea o kaunga le o le lato defending o le defend system le kau Truthful Promise 4. O le nei tali o si tia a tili ai le vesi le tu langine. No wing. Ia tui ma so whaia Amerika Iran. Ele i whapea na o so whai malele mauti noa. E retaliate mai ia Iran o le whapea o na tali mai Iran ele o sa tali file bu. Ale tūlanga o iele neos whainga li wainga lalang. Ia Europe. O whaalia e tai. O Europa le matu ia lo latu pōlenga. Apo pōlea. Sa wawai se tautalanga ale li palemia o Britania. O latou
la patai mai e ono la matia ai le file mu fa lave ai le ta mau a inga o le lalang. Aisa, me fa peo no lave ai lo la tō ta mau a inga lo langi ato. E ese le, i le taimi le amatanga ina ua whaia leo swainga. Sa wai sa wali mele pale mia leo Britania se wa malu whaia ka ikale ingoa. Fa, no whatever for ite le koe update le politics kone per kani. Ma whaila na tala ele o matala tele maino na fina ngano. I pay it very much negative e winga i le vele whaia Amerika i tono Iran. Ai se isi la sila foila melo tupu nei tono Britania. La minoi. La kau a Britania, tangata nuku Britania. Male au Muslim, tangata na o immigrate au Kongo o Aifoio o Britania. Au maanga o e whaamalo sia la tu la fono Muslim na Elisria la. Le alau a makang whea laifo, ele ka ngia o Italy, Poland, maisi tele o kungu o euro. Lea o whaiani la kou le la tau civil war kong whai le mui whaia. A tu mai lunga le pare mia le whai mai i le amatanga. Na tele o lango ina, tele le me watu. In just not even 24 hours, ai koe kou mai lunga whai mai. Na paulau la to po lenga. O le nofo whealu whani a io o maalo o whatas. O maalo ia o ratunu o le larulang. E maise lava tonus le Middle East po South Tonu. A sila fo. Ina ua mata le osa whainga. Sa le iko pole Iran a ua alu whasa wakoa. Wa kui Iran ka whanga missiles i Saudi Arabia. Nai mo tupu, join Saudi Arabia, support the United States, ma Israel. O lalo i Omar, Qatar, like the mistake with it, which had nothing to do with the whole thing. I waka whanga, I said, ona o lai ia vaenga au Amerika lai o iai tonu mo i peisa Amerika tonu na. Ane me otu. Ia o aku misosu o wala vivea ima tele o tangata savili wala vivea. Ae le hiringa tarke langa wha moe tia. Lea la ua o ifo mo ia tunu ia malango ina ia leo sfa inga a Amerika. I lalo Amerika. Malato au mai le support. Se lango ina i upu ma whaamtalanga whaamalo se au ina ai le mea lo whaine Amerika. Saina, ia, mea kuai lava, whai teo ina lava sainga le nei mea. Ia malai, mea tua la patai mai e ono la matia ai le mautu o le loto matasi o maalo ese, ono o le neitu langa o iai. Ia tunu o le lei turan. Ua talo sanga ina la e nisi atunu o saetonu. Le fele mu feute ina ia. Auana isa solo atu ia ina taua nono wing. Ia i fai. Mea uma nei ina ia a fai lava ia fai sa o ala kou ia. Amet ia Iran ma Amerika. Arne watu. Wala lana la vevea isi atu nui o le saetonu. Ona o fai fua la tau e Iran. Ai lesi la kou mea fai. Ia wa la wani frau punga wa. Ai misa wa ke wa fo ai fua iai ai li fai misa.
O le teimi nei o loo tula'i atu le vevesi i Amerika. Ni oi. O Amerika fo i nei Amerika i whenga mālo le United States. Lo iai fo i lato fatu ese tele nei. Ai mai se lava ia i whenga mālo o ai lunga i lunga o le Congress. Na tau umar Democratic, the Democrat Party, lo te umalato i le nei tūlanga i le mero whai nei. O le vivesilo tupoina, tō Israelu, ma Iran. Alo iai le fefe ono au fiai, vaenga lango a Iran, lono inga, la unisi o lolo lango ina Iran. O e wha mo Iran ni mo lato senga, ma Lucia. Ia, whakea Lucia, ai whafola mai ni mo Lucia. Whai o ko o nge foi e kau maangawangava ma ko kau sesime maangawa e koe. Ma losi tele o sa wha inga a Ukraine. Leo whai leo fo like tono o Moscow. Tele foi fatu i senga ma solo te la ua halwa i toni na whasanga ia i le presidente o Rusia. Ia piu. Le mea nalo tupu nei lono winga. Wole ai lava se 5 malos e sosoani ia Iran. Ta tam fai sainga e sosoani ia Iran i le air defense system po me fo ia whaonga ma i fo ia lato wane le J-20 J-20 it's a air fighter and also bomber type of airplane na che. Ia le sa fai fo ia nga i loi, sa ave fo i loi. Le ngata i waalele. Ai wha pea fo i mo meo radar sa wha pea. One of the most sophisticated invention in lako radar le whai ei on detect seos pa inga mai lea. Ai, le wha nonoang, le na wha ngai la loi i Venezuela. Le ai mase mea na wake ia ua. Umaku le ai mase sinam. Na maliu o le vanga au Americano sa wha ia le mea sa ia i li leo Manduro, presidente o Venezuela. Ma ave whapango tāi, ma toi o ese mai a mau mai manonto o lua. Ia, a le lupo femo ia defense equipment inga vatu lato te whaafa mai o the top of the notch. O le mea na o le whaatoto ina telefona Iran lea. Ia mea kauia mai sai. La sa fianga i tangata Amerika ia mai se foi le tele watu no le lani nei tu lang. O le fianga tele Amerika o ala tu tangata fita. O le militeri o ainga. Tuina atu le lato so i foi. Whataunu ina ai ia wala au ma whan malo, wala au whan militeri. O le awa motu sia foi ia maftanga ma ainga. Tele o nisi, pe a whapea lava o le a tau au na alu te tele li. Teimi nei, e leo iai se military troops kongo o Tehran, po Iran. Although there are some from in intelligence agency like the CIA, the whapena o lato malului. So, ai leo tele se le whapea o lea nai se vaenga au whapitoa Amerika i te tomu o Tehran. Lea lava ai lo stand by lava le ato pea mana umia le wha moe.
O nisi o fianga fo yo nei fala velave. Ya ke ka koka fo o lunga swa ua fo yo Iran fo se tasi o tunu ule o lo silan te le la tosia. Ile swa o lo fasa. Supply mai ai le langi ato ngata le nai tūlanga au tūlanga o maketi tau tupe o the economy itself o le awhapea ona le tūlanga whane tungu foi o le awhapea ona o na whaina i foi i sos tūlanga lama whapea o ta whai tau ale ngata foi lea o le awhapea ona mai e foi le vai i whina ngalo ta ngata ese Vei la voi dei Amerika. Tēne foi lātou te ena le nei leo rotu. Ma le whai le vai ale manato tangata ia. Ngā ranga o so whai le o so whai whape so songi ka ngā kariwa. Ngā ranga o so whai. Inga ia o le kaua a foi support ai e sarae. O le tau o ia whai ma. Ia whamkalaga aisi. Ia mako kere i voting pele skegere ki e whaise inga ia maka inga se kau. Ia maisi a matumunga whamtalan fwoi ki te. Ari tō telefon lo latu langa longo ina a tō fwoi ni whai umo whai il presidente malang kabineta malana whai ngā māgo. Pei ari mea o lo tupu ia tātou i Samoa. Tātou tālu ngore tite stay mungi mwenye nā mea. Ila ulava I fo in the stangata with my experience in tau as a former as a veteran as a former United States Marine Corps Marine o me fa pene matua ia o ina nei matou le mea walai o na mako le tau fai lona lua a le amataina se mission whapea. Ia kaulia li nei po lalon whai. So that's why most of the time when we plan such missions like this, it starts from the end, from the top. Ni whai no on that whai nga makarori nga sawai na se kau mea laro le kaini. E a mata why kele bena in Vietnam le no kele kangaka kanga le o kau yo le fasiotia e malo fatasi ma Amerika le 4 miliona o tangata no komisi no Vietnamese ala le yo umai fonga ua umai fonga wo ese ma saingi fe ngainga o file mu ia nganga o ese a ko solo mai ia communist North Vietnam to fasana tau ia fato la loina umai no South Vietnam ai sa la nele i ile mautu le se o fa in o se fa i umo le na tau tono Afghanistan sa fai ai fo ia se tu lan fa la mena fai fo i ne fai ka kia i mea ka unga o maanga o pū e se wawe mamaia e vanga au ona wha moi wha pewa ve mo se tō file mu i tu sai ma whiutana inga a le President Biden malana whainga māgo ma tangata Afghanistan ia la mena tupu ia le ia fo se mo le na mea wa ese fai unga sa fai mo sui presidente la tu fai ngai fai sui don fai yeah, gotta be very clear with the purpose or the sin or the challenge that you're going to go through la fai ungi ka unga fa tau no yeah we are about fighting us a plan for a little example. Okay, I'm gonna take a patrol out. See for security patrol. Avela ya uvolia kawang ulong ali o la fa mo no patrol ya. Ya patrol ya for ye.
e va'ai me o ia le fili ma li poki mai a. E leo o le mission a mākou e o e whasanka. Si wanga nā whape wasu wha ia lau petrol. Whatara whasara tau long wing. O le purpose of the mission ma ko ia onge i loa kanga. Ai ngan mako pusi ma kao mai lea. Anga i headquarters me o lo tutupu me vene a mga o mia foigi. We call for fire, like artillery, air support whapenga, nare kua whapena. Our primary mission lama is to report in by activities sort of tupu. O le ale umika o nea whapea kua, okay, o le patrole la kola alu, la maka le lima na fiaf. Ia ai kaukoe foi mai le kanga le kodu wawe au. O se teimi whapena, e ni whetau na inga, kaunga ia ni communication na whai whitu whaare ia i tu manga fōi o le koe sui ia i le kaimi o low entry kong o friendly lines. E le whaswhai tau hape kong o le medikeria masani ia na te pese fōi ia le troops. Ei, ka mai no se o ka tau mo se me o le ao ia mātou fōi lea lale ubida ka kuru a lale komu mea lale in tātou si siri leo ai whasiri o maa ai sea ia ina wai ata tau la o oe lea le whatau nuu le tūlanga ne. And they have a saying, it's very, very simple and easy to start a war, but it is so difficult or it's so hard to end it, to finish it. Le tūlanga la na ia ina ta itawa ai fōlea whale fita i le tu saimula ta ita experience. Ila vai whale atu nuu o se Samoa i le nei tūlanga. O mea nei, o a fianga, o le ai whanau, a fianga o ia inga. O le afianga i mātua, o le a maua. Ai mo se lava i lātou o le iei o lātou whanau po a inga fo o lātou o la whapea o na whaimalanga lātou i te whaotau. O taua ai a whai nai tupu langa mo le tele o tau sana. Lea a whai le lava staimi tō matamata lau episode nui le tuina tūne. Le mesa mata o i le lo i Texas. O me whape nei na pia na tupu i le li lea si o matamata. Le hoa lai ngei on a medical discharge o i whai na foisio na inga. Le separate ngei masun tō bila. Ai o le tūlanga o le whaina whono nei mawhawhaui mea na aima ai operator fwoi ngai ia wā tū whaatasi mai ma le o ma tūsa ma le tam whaina siona ai wā lai ona tūpis tū lang whare tōna fwoi ati ai ta tau lawa am tātou whasili po nei ngai o inga e whaia mo le pupuinga moni o kākou e mo o le whaari o le mahos. Well, go for President Trump because then they slow down Trump if I got the most powerful military in the world. And what we did in Venezuela, nobody can do that like we did with our military. O pawa kala ko inga na to olai avat fo live. In some ways, he is very, very straightforward and correct with that. Because if I ask you, name another nation right now who can come close to the United States of America when it comes to the military. I pay was away for line koi email for what to the people for up there. They are not for the Kawam for Nano. The Peter Ave for Eastern not a fair. Yeah, I don't find there if you find all the models here. And the United States, not communicate. Mafo angana e taunu mafo fau mai e tangata. Ai mai se lava le ato lo involve wai
Sta falta ua. O le o kaulalaka kākou se World War nei lau tali lava ia te ia. Le ai maseisin fai ona tūmalosi mai mo Iran le taimi nei piano tauna tunu. Lucia, they're falling apart. Sainga, just a week ago, Japan moved its forces against China. Raka o pe ona tumai e whaatanga tui Amerika. Na uke sainga wa ifong o ka mea mkau kia lea wo iai. The Philippines moved in. Lea wo e mkwa nganga whaapea la wale amalea. But they are so scared to start anything stupid like that, okay? My own personal feeling, no. I can't see a third world war or World War III coming out of this. Ai o loo mundi le lamatianga. No winga. Te tele ni se fai. Fa malanga ina. Ai tete. Awa pese I o me Filipina tupule 9/11 September 11 in 2001. They are not tuia ia. Fale mau ni fulea Twin Towers in New York. Le ngata fulna. Wa ai fui ka ngata le mea le vai fa pe. O le medico le mo le ia. Fasifu fuanga ai fa e mo. Pena. E mea na la tidi la ona. Fa maro sia tu langa I ole a fo ole lama tia ino so I fuo tangata feo. Paule mea o te inoa. Once you start a fire, it's very hard to put it away. Awai paro kama ia nga solo ala ia fa afi mu pe ole u. Afai na so sali nei le talanga e te oi please like tu si mailo manatu mo do fina ngalo tato tata no ai. Fa so mai le ngai video. Ma subscribe fa mole. Please subscribe to our Island and Iron a veteran stake. Na ifa pea on fa loi pel tato podcast. Laptop file lava in at least 2 or 3 podcasts in va yaso tuminato mo tato. Ile leo te lenga le nei mea te tuinato I fa pea. O le neolo tupu nei I le talitonunga lava te la tō o Amerika ia President Trump malani whai ngā māgo. E whapea voi luka ngato au te support ke lia President Trump. Mai lema whai o te talitonu fo ia au. Once Iran accomplished or achieved building a nuclear bomb, they gonna use it. First chance for it. They are not scared or afraid to use it, even if it's only 1 or 2, because they want to do something that they will die in doing it, but they want to be remembered. They want to be remembered in history. Kangakali, I think, but kasagi po mo publika mo fo mo papai kongo da kongo I fiese lau fia fe nuclear war it be already couple fela. Ole si mea o te fia tuinatu. Ole a fianga o tātou Pasifika. I le taimi nei, au te loa sa ua ai le whatarasanga le tato parimia ia le fionga ia la ulia mali toa. E wing mai tapua inga.
lea lo avatu I tono o Samoa e le talitono I le atua pe ese le atua la po kalipono iai. O te le mai loto o le upu le o le ala akpa o le lātou lea ngangana I loa ai e ta'ua I le atua. Pea kako whasolo I talo tuspa ia. O nei tangata uma. Ia, o tangata o lātou uma ni te punga mai I le whanau anoa. Te punga mai I a Peram. I le whanau a Peram. Ka mo I Samaeli. Ia, lo ia tangata nei. Lono wing. A lātou whi tangata no. Sa ola mai la malato I loa le atua. O te lo I loa tonu. O le lato wa ayanga I le atua. E te tusa ma le wa aya tātou le o Persiana. Pea tātou fua I etu sa le lato maanga lato. Tēne lato tai toni Yesu Christo. A Yesu Christo wana o se perfecta. Pea kero perfecta. E tali tonu fo I lato I ia o onga Yesu Christo. Tali tonu. A e fo I lato kering faku. E se ma lato a ifo le lato perfecta le Mohammed. On top of the Savior of Paul Yesu Christo. O ina taulanga, those are radicals. They're like that. That's why what they do, they kill those who rejected their belief. They face kala e winga I le lako pelo feka le o moha. Aka ko silsile fie ka kala o ke using the name of Jesus Christ in vain. And that's is okay. When the male now to whaapea I whau le pesau e le pandemia. Se a le ia awole mai mauka me waku wa le mele la whai. Te la mo whai pe o perkangia o Poland o ai foi o I ka lia manuku mai o le atu Europa. Wa waku fu I mo le le alofa foi mo atu sue nga lumto pena. Tup poe. Au kam whai enforcing la poa. Luxury law. Ai le mas kilo o le liga ka ele ni ele se loto maula lo vole pe a fai ku ele malo e winga I lato ia lato when I fight no I sawa o ia malong ka po inga an ka po fale le ai le fa ple e manga o sui lo I tula fono lo ta po inga I lo e sui ia kula fono malo pe la in America le no fight e manga o fa mai e fela ko Sharia law inge you know wale sawa yudu o le Constitution America le melinga le kwale sawa lava that will never happen over here o le melinga o le olo kupu nge America and President Trump, that's what he promised to do when he became the president, and that's exactly what he's doing now. Weed them out of the country. We kick them out of the country. Primera na lo iaina. Leisi mea. O te fia tala no ato ai le. Te la whaina o tātou I Samoa I tu lana whapea. Ia ato no le. O le swahau. Whene getting sawatap swahau. Kele mai yo tonu. Yo Iran and Macaulia will never on a sanction the swahau o Iran is out. Mo I isi nga vai nga ki ke sawa nga I fafu. A tele la tu swahau. Ave whanganga I nunga lusi. Ile ke lusi a masainga ave lawa ia rātou. A whapela al vaenga nā leo la le koe mwhaina mo. Ia o la whapea fo na whaina tātou pengsingi na tūlang whapea nai neo. Matamau ai. Tātou te mawhau le whapea nga. O whainga mālo, ia whai ma le alofa I tangata. O whainga mālo, e ala o na tutu tātou. O na tangata. O le tu mālo, o le nuu. Mana mālo. So a umatu nei e disio
o palota whainga la iti o le sia tātou mālotu te o tas. Whakatai, mālogo, congratulations for i lātou au sia man mālo for i nei ai mana tua o aina tua o me fona a walangi ka ko pe o to la komini ma kelo whainga mālo ia tunu ia nga maua ngo fo o masa mala o le ka fo i le ka fai un awa fa masa mala ka i u ka ia fai aku ko me fai me fa pena o leo te fa pe atu ai tausi ma lofa le tanga tal malo ia te ilo o fa mo moenga ma le that's the best interest of the Laudian Malito, Prime Minister Laudian Malito, manana whainga malo. Le o tau wai ai, whawhikai o moa nafso soni se Laudi masfutala al tangata, le tau dia 2 miliona o le asau whafu o le so soni at i tangata o le atunu mo tau una oka. No, mika kele ni kako whainga malo. Never before happened, never happened in any other country in the Pacific. I mese la fo ia motu la iti ai o le mes sinion tau o le tatou whanongo longo nei ma tatou wawaari ina i whaapea o nā anua luma o tatou whainga mālo ma tatou lango mālos tamai mole like, love, share subscribe. Yai so finangalo, please comment. Tu si mai so whamtalanga. E se mea whawhasao, po se mea fwoi te lango. Pe le tu tusa lo finangalo malo manatu. Pa nea tele tu mai tonu lava le mea sa bao te loa fwoi alato. Kele fwoi mea sa o ilato e te fwoi nei mea. Ana mea tonu lava na kape vai sa o apo fea. O le atonu lava le auna ma le tūlanga e whaingo fia so sonia i se mea whape kupu ia kako ia oe ma le atunu ma le Pasifika ato ma pungu o lo kako uofo le ot whape ato ai subscribe whaftai lawe a te autou le o tele ina o subscribe mai le tatou pro kalamula tau whai lawe tu inatponga o le siata le nga sa o keilo sa o whainga ko la tala no atu i matpupua o i le ilalo o the south of United States, Mexico. Ai ina oso mone mene ia le o whaamo mua tu le manguo le fresh ia no to fo i lo le tu ina masalo la son fo ia mātou tu so la sulu ia te utou ia pere to tai au pa moso no pa mai mātou sau ninga la po Reuters podcast winga i the middle of Tupulalo, Mexico. This is Ene Orto. Yaman, we are lovely the weekend. I'm the host of the Island and Iron, a veteran state to farm, soy for, simplify. Hello, more time!